Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Selamu aleyküm hurmatlı cemaat. Bugün Kuday buyursa sizler menen Cuma bayanında bağırlaşa turgan temamız tekeverdik jönündegen. Mutakabbir menmensünүү degen manilerde. Her bir Müslüman pende saktanışı zarıl bolgon içki illetlerden biri bul oşo tekeverdik. Bul adamdın oşol içki dünyasındaki bir dart, içki dünyasındaki bir illet desek bolat. Tekeverdik menmensünүү arkanda sözler men aytılат, bulardın bardığı birbirine okşoş, birbirine jakın ile manilerde bildiredi. Arap dilinde bu kibir, Arap dilinde bu söz kibir, takabbur, kibriya degen sözler menen Kur'an ayatlarında, Peygamberimizin hadislerinde geledi. Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhu rivayet kılgan hadiste, bu hadiste İmam Müslim rivayet kılgan, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: "La yadkhulul cennete men kana fi kalbihi miskalu zerratin min kibrin." Jürögünde kıpınday kibiri bolgon adam beşike girbeyt dedi. Kala racurun, anan sahabaların arasından bir kişi mınday dedi. Ennar racula yuhibbu en yakuna thawbuhu hasanan ve na'luhu hasanatan. Bir kişi jakşı, jaraşıktуу kiyimlerdi kiyişti. Anan jakşı kepiş, bizce bugün günmen aytkanda tufli, mına uşunday bir çıkıgan tarzda kiyinip жүрүштү jakşı görse, oşo da tekeverlikке girebi dep suradı. Oşonda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: "İnnallaha cemilun yuhibbul cemal. El-kibru batarul haqqi ve gamtun nas." Андай emес dedi. Allah Teala'nın özü sulu zat. Cemil zat. Al sululuktu jakşı göret. Misal üçün kebir bay adamlar var, kolunda malı pulu köp adamlar var. Bирок өзү аябайлы жупуну кийинип жүрөт да. Жыртык жыртык жамак самак. Анан бир жарытылуу бир унаа деле минбейт. Бизде мурда аксакалдар айтып калчу эле, баланчабай ушунчалык битир. Базарга түссө нанын колтуктай түшөт дагы, аерден чай ичпей ошо нанын жеп чыгып кетет деп, анын жана сараңдыгын айтчу эле да. Өзү башка бир хадистерде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: Алла Таала кимге байлык берген болсо, мал мүлк берген болсо, аны ошол адамдын сыртынан байкалуусун жакшы көрөт деген. Бай адам, малы пулу бар адам ошону мындай бир бар экендигин көрсөтүп жүрүш керек деген. Ушуну айтмакчы болуп атат Пайгамбарыбыз. Алла Таала өзү сулуу зат, жамал, сулуулукту жакшы көрөт. Антип жүрсүн мейли. Бирок билип алалы, кибир деген мындай болот деди. Кибир деген акыйкатты чанат, адамдарга пас назар менен карайт деди. Мына ушуну кибир деп айтат деди. Акыйкатты чанып тура берет, анан өзүнөн башкалардын бардыгына пас назары менен карайт деди. Мына ушул кибир болот деп түшүндүрдү. Имам Газали рахимахуллах текебердикти мындай деп сыпаттаган экен. Адам өзүн улуу деп санайт, даражасын бийик деп санайт, кадырын башкалардын кадырынан өйдө көрөт. Демек, ар бир аалымдар, danışmanlar özünün mına ушундай kibirge болгон anıktamaların berip ketken da. Al kişi İhya-i Ulumiddin degen kitabında tekeverdikti baktısızlıktın aşkıcı dep sıpattagan eken. Tekeverdiktin natijasında adamdın bara turgan jeri bul baktısızlık. Alem baktıluluktun aşkıcı bul sergektik jana parasattуулuk. Çındığında adamdın pendenin darajasının biyik bolusu, anın özün biyik alusu tekeberden üsü menen emes, balki anın imanı jana Kudaydı tanıp bilүүsүндө.
Mına uşunu menen adamdın ululuğu, anın darajası jana martabasının jogorу ekendigi bağlanat. Tekeberliktin sebeplerine toktala geçsek. Özün jogorу algan adamlar tekeber bolup sanalat derik. Kemel sıfatlardın eesi olgan adam hiç kaçan başkalardan özün öyde görmeydi eken. Kemel sıfat degende adam özünde dini jana dünyevi, dünyelik sıfatlarda da kamtıp algan adam düşünülöt. Dini sıfatlar bol ilim jana amal menen bilinse, dünyevi, dünyelik sıfatlar anın nasabı, atategi, sululuğu, güç kuvvatı, malı, jana anın taraptaşları menen, köp bolusu menen bilinet deydi. Bulardın bardığını eseptese alımlar jete ödeşken eken ar birine toktala getele. Birincisi ilim. İlim aluğa urungan bir adamlar tekeverlik dartına tez çalınat deydi. Bardığıyla demeylik bir adamlar. Alar özünçe ilimdin jamalına jana kemeline mas bolup özlerinin jogorу alap özgölerge pas nazar menen karay başlaydı. Alardın tekeverdigi iki sebepke baylanışlı bolat deptir. Birinci sebep ilim dep atalıp jatkan nerse çınıgı bolbogonduktan, al adamda hasıl bolgan payda bolgan ilim hakiki çınıgı ilim bolbogonduktan al tekeverdikke jüz alat dedi. Sebep çınıgı ilim arkulu pende Rabbisinin jana özünü jakşı tanıp bilet. Çınıgı ilimdin eesi boy kötörбөгөн kibirden alыс bolat deydi. Allah Teala Fatir Suresinin 28. ayatında mınday deyip atkan estağfirullah. İnnemâ yakşallâha min ibâdihi el-ulâmâ. Çındığında Allah Teala'dan özünün, osol Allah'tın alım pendeleri gana korkat dep. Demek Allah Teala sol Kudaydan korkup takvalık kılgan, tekeverdik kılbagan ilimdi adamlardı Kur'an'da özü alım dep aytты. Demek janagınday keber adamlar ilim talap kılıp alıp biraz ilim alıp alıp ele osol ilim menen tekeverdikke жүз buruşat. Bul jakşı emes. Ekinci sebebi ilimge urungan bolsa da özünün nafsi buzuk, kuluk münözü jaman adam bolusu. Mınday adamlar kança ilim alsa da özün oңdobogondугу үчүн jaman sıfatlardan arıla albaydı. Dal uşunday kişide payda bolgon ilim eşinin tekeverligine sebep boluusuna alıp barat. Demek bir adam birinci sebep az ele ilim alıp oşol ilim mende gana var dep tekeverdik kesse, ikincisi koluk münözü, adep ahlakı jaman bolgon adam biraz ilim alıp alat da aga kanta amala kılışты bilbey, bul da tekeverdikке gitet deydi. İkincisi amal. Bul jerdeki amaldan maksat ibadat köze tutulgan. Bir adamlar ibadat menen de tekeverlik kılat. Kudayga kulçuluğun atkarıp atat, bирок ошондо tekeverdik бар. Köpçülük bunu bilbesi de mümkün. Tekeverdik dep sanabaşı da mümkün da. Bul özü dagın eki bölükten turat deptir alımdarыбыз. Birincisi amalda, dünyelik işlerde bolat. Anda adamlar meni gana ziyarat kılsın degen dua bolat. Kebir adamda da bilesizler, meni anın astında basıp bara turgan adam emesmin da. Al gelsin degen түшүнүктө болот. Anan oşol amalı menen janagınday guluğa ketet deyüzbü aşa çapkandыкtanбы, başkalar menin hajetlerimdi çıkarıp duruş gerek, meni uluulaş gerek. Men bir jerge bargamda maga tördön bir orun jay boşotuusu gerek. Anan olturgan yerlerde özü bolsun, özü bolbosun, anın ilimi, takvası jönünde daima süylönüp duruusu gerek.
деген доолорду кылышат. Баягы элдин ичинде bir söz bargı, izzat talap деп. Адам ошентип izzat talap кылып калат да. Sırtынан mulayim görünüşü mümkün oşol kişi. Эми мындай көрүнүштү, мындай абалды адам өзү гана байкайт да, бирөө байкабайт. Өзүнүн нафсинде ошондой бир самоо, ошондой бир каалоолор жүзүгө келет да. Мага төрдөн эмес пастан орун тийип калды деп, ошол жерден чыгып кеткиче кыйналат да. Мен туура эмес жерге олтургузуп койду мени деп, кечке кыйналат байкуш. Экинчи бөлүгү дини иштеде болуп, анда ошол адам өзүнөн башкалар туура эмес жолдо бара жатканына жана алардын кыйроого, халакатка учуроосун доо кылышат. Мисалы үчүн ибарат жаатында, бир амал кылуу жаатында дини чөйрөдө дейлик, мен гана туурумун дейт да. Биз гана жосун, биздин жамаат гана туура, калгандын баары адашкан. Hakиkat bizde gana, bizdin jol menen, bizdin багыт менен кетсе гана ушундай болот деп жана бизден берип коет муну. Фанат деп да коет. Мына ушул нерсе өзү түпкү теги текебердик деп саналат. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят кылган хадис бар экен, муну да имам Муслим өзүнүн сахихинде келтирет. Анна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям кал: "Иза кала ар-раджулу халакан-нас, фа хува ахлакухум." Эгерде бир кишинин адамдардын баары бүттүгө бүткөн, адамдардын бардыгы адашууда деп аткан, ошентип сүйлөп аткан бир кишини уксаңар билип алгыла, ошонун өзү адашууда деди да. Ошонун өзү халак болуптур. Башкалардан көрө кыйроого, халакатка учурай турган ошонун өзү дейт. Демек адам качан менсинсе, текеберденсе, Алла Таала анын башына ушундай бир сыноо салып коет. Кайдан келген эмне болгонун өзү да сезбей калат да. Андыктан эч качан мына ушундай текебердикке, менсинүүгө барбаш керек. Кээ бирөөлөр насабы менен, ата теги менен менсинип текеберденет. Ата теги сыймыктуу болгон адам өзүнүн илими жана амалы жогору болгон аалымдарга да керек болсо, аалымдарга да текебердик менен мамиле кылат. Алардын оюнда башка адамдар кудум эле алардын кулу же кызматкериндей көрүнөт. Ислам таалимдеринде болсо, ата тек кишинин амалынан өйдө коюлган эмес. Ак сөөктүгү, ата тегинин датка болгондугу, хам болгондугу, бай болгондугу, бий болгондугу ал адамдын амалынан эч качан өйдө болгон эмес. Дагы эле Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылат бир хадисте. Бул хадисти Абу Дауд, Имам Абу Дауд, Имам Дарами жана Ибн Хиббан сыяктуу улуу аалымдар өздөрүнүн хадис китептеринде келтирген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп айтат. Ушул жерден илимдин да жанагы тек ата тек насап жагынан улуу экендигин көрсөтүш үчүн айткан. Пайгамбар айтқан: "Ма мин раджулин яслуку тариқан ятлубу фихи илман илля саххалаллаху лаху тариқал жанна." Кайсы бир киши бир жолго илим талап кылып түссө, Алла Таала ошол кишиге бейиштин жолун жеңил кылып коет деди. Илимдин мартабасын Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушул хадисте көтөрдү, жогору экендигин баян кылды. وَمَنْ أَبْتَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ. Эми кимди анын насабы артка тарткан болсо, кимди амалы артка тарткан болсо, эми аны насабы астына сүйрөй албайт. Демек аталарың эшен өткөн болсо деле, олия өткөн болсо деле, чоң аалым болсо деле, сенин амалың начарбы? Senin amalın жақшы эмеспи? Бул дүйнөдө да, эртең ахиретте да сен ошол ата тегиңдин абийири, сыймыктуулугу сени сүйрөп, алдыга сүйрөп кете албайт. Тагыраак айтканда, сени бейишке жетелеп кирип кете албайт дегени.
Dünya ahirette adamdın darajasının uluu boluşu mına uşun neden? Özünün amalına baylanıştı. Anın tegine, ata tegine emes. Tuğra eme başka nemelerde bayağı uluu alımlar, şahitler, peygamberlar, sıddıklar şafaat kılat deydi. Özünün jakınlarından janagı tozok vacip bolgan adamdardı, jakşı kişilerдің şafaatı hak deydi. Biroq kimdin şafaatini Allah kabul kılsa da şafaat kılıusu anık. Biroq şafaattın kabul boluşu bir gana Kudayga malum da. Meni ata-enam şafaat kılat dep arak içip jüre bergen bolboyt da, işendin neveresi çevresi bolsaң. Men oşo atalarım uluu bolgan, erteң ahirette meni kutkara bolat şafaatçı bolot dep anan görüngen күнөөнү жасай берсең, бул жакшы эмес да. Mani mаңызы бул хадистин маңызы. Эч качан ата тегиңе таянба дегени да. Өзүң үчүн өзүң амал кылып кал деген. Мына ахиретте адамдардын амалдарына карап даражалары белгиленет. Алардын ата тегине карап эмес. Хош. Tekebirliktин ушундай деп айтып атабыз. Төртүнчүсү, үчүнчүсү ата тек болсо, төртүнчүсү сулуулугу менен текебирденүү. Бул нерсе адатта көп нерсе аялдарда байкалат. Эркектер биз көп сулуулугубуз менен текебирденбейбиз. Аялдар өз ара бири-биринен сулуулугу менен текебирденет экен да. Аялдар сулуулукту жакшы көрөт да, билесиздер. Эркек ал сулуу болуш деле шарт эмес, жана чубак ажырбатылып айткан, эркек ушул маймылдан бир аз айырмасы болсо болду. Аялдар сулуу болуш керек дейт. Өздөрү да ошону каалайт дагы, анан бири-бири менен сулуулукта жарышат. Анан өзүнүн бир аз чырайы начарраакты тебелеп кеткенге даяр да булар. Демек бул болот текебердикке жатат. Сулуулук менен текеберденүү да бул жакшы нерсе эмес экен. Айтарым, бул эми кээ бир эркектерде болушу мүмкүн, бирок көбүрөөк аялдарда ушундай көрүнүштөр бар. Бешинчisi мал дүйнө менен текеберленүү. Мал дүйнөсү көп болгон адамдар исламий тарбиясы болбосо, колунда жок кедейлерге жаман текеберденет. Өз малын сыймык менен тилге алат. Өз малын дегенде минген машинеси макташы мүмкүн. Мынандай тигинде мынча миң долларга алдым. Эми кедейдин алдында ошону сүйлөй берсең жакпайт дагы. Текеберденүү болот. Же болсо ошол байлар менен отурганда деле мактанып биринен бири озуш үчүн текеберденет. Сенин машинеңден менин машинем кыйын, сенин үйүңдөн асамблея салган сарайыңдан меники бийик дегенсип, өздөрү билбеген авалда ошентип мактанышат, жарышышат сөздөр менен, анан өзүнүкүнүн эмеси менен баягында үстөмдүк кылып ошол жерде жеңгени менен машырланып текеберденип калат, мынтип мына менчелик ичким эмес деп. Бул да жакшы нерсе эмес. Кээ бир адамдар күч кубаты менен, кудурети менен мактанат, текебердикке кетет. Алтынчысы экен бул. Жанагы бул деле бүгүнкү күндө мурдарак күчтүү алдуу күчтүү адамдар алсыздарды кордоп текеберденсе, азыр физический жактан алсыз болгону менен материалдык жактан алдуу болгондор бар да. Пулу акчасы көп, тааныш билиши көп да, анан кичинеле болсо сени антип берем, минтип берем, каматып ийемин, көзүңдү ачып коемун, энеңди көрсөтүп коемун дегендей эмелер менен эмне кылат, текеберденет. Мына ушуну күч кубат менен текеберденүү деп айтылат. Бул да наркы адамга аябай кордук болот, ыза болот бул. Себеби бир момундун дилине ыза берүү Каабаны бузгандан жаман деп айтылган. Бир момун мусулман адамдын иззат нафсы кадыры Каабанын кадырынан өйдө турат, билип алыңыздар ушуну. Каабанын кадырынан өйдө турат. Жетинчиси өз тарапташтары менен текеберленүү. Мында киши
өзünün karamağındагы şakitteri, kızmatçıları, tuğan uruğu, partiyası deyizbi. Menin taraptaşlarım köp degensip, mına uşunday jak menен de tekeperlenip, biröөлөрдү basmırttaydı. Andıktan, mınday neselerden sak boluşubuz gerek. Men buğa 8-ci katara aytıp keteyin, bir adamlar ulutu menen de tekeberden etti. Bizdin ulut mıktırıp, ekinci uluttu basmırttaydı. Bu da doğru emes. Her bir adamga özünün ulutu sıyıluu. Her bir adamga özünün ulutu en barktуу. Kırgızga söylesen kırgız bolup jaralganına sıymıktanat, özbek menen söylesen özbek bolup jaralganına sıymıktanat. Bardıq ulut sıymık Kudayдын алдында birдей tuğandır. Hiç kaçan bir ulut başka uluttu basmırttabaş gerek. Hiç kaçan bir ulut başka uluttan öyde emes. Jala kalsa Arap bolsa dagın. Peygamberimiz özü aytkan şunu. Arap ulutundagı bolsa dele al başka ulutlardan öyde emes degen da. Adamdın darajası amalı menen, takvalığı menen belgilenet, ölçönet. İnna akramakum indallahi atqakum degen Kur'an'da Allah Taala. Silerдің Құдай алдындағы ең елі сыйлуыңар, силердің içіңіздегі ең тақуасы күштүүңөр деді. Өзбектер жақын, қырғыздар жақын, же арабтар жақын, же татарлар жақын дебеді да. Ошондуктан кейбірлер кетет, санжыраны чукуп, нар жака тарыхты чукуп кететтен, ой биздин улут дегенде, биздин улут мындай дейт. Мейлі улутуңду мактай бер, улутуңду мактаганда жамандык жок. Бирок ошол улутуңду мактоо менен, ошол мактануу менен башка улутту басмырлабаш керек эч качан. Ошончолук өзүңдүн улутуңду мактап көтөрүп атасыңбы? Ошол деңгээлде башка улутта ошо даражада экендигин эч качан унутпа. Кудай алдында бардык улут бирдей турат. Жаман адам болуусу мүмкүн, эч качан жаман улут болбойт. Bir adamdın jamandığından bütünde uluttu jamanday bergen, basmırlay bergen, bul ahmaktık, bul parasatsızlık. Demek, tuğandar, murunku ulu alımdardın, danışmandardın, jadagasa sahabalardın, ömür bayandarın emelerini okusak, жалымдардан уккан болсок, бардыгында тавазули, бой көтөрбөө сыпаты болгон да. Мутавази болгон. Ошончо бардыгын диртилдеткен Hazreti Umar билесиздер. Hazreti Umarдан шайтан качат экен да. Шайтан качат экен. А кишини жолуктурууга шайтан коркуп диртилдеп турат экен. Ушунчалык баатыр болгон, ушунчалык эртүү киши болгон. Мисалы үчүн билесиздер, Mekke'den Medine'ye Müslümanlar hicret kılganda bardığı yaşınıp hicret kılgan, köçkön. Canağısa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem menen Hazreti Abu Bakır radıyallahu anhu canağı Savur ünküründe 3 gün tutkan bekinişi bayıksın. Hıyla menen, ayla menen aldap Medine jakka emes teskeri jakka sapar kılıp anan oşol ünkürge yaşınıp ayerde bilesizler jana kinosunda da görüp жүрөсүздөр. Müşrikler gelgende janağı kök üçkön uyaсын salıp jörgөmüş jelesini tartıp koygon, anan tapпай кетет. Ошентип atıp jaşırынып atıp araң кеткен musulmanдар bir gana Hazreti Umar radıyallahu anhu Makkadan Medine'ye hicret kılıp atkanda büt kural jaragын tagынып, at çaptığını alıp Kaba'nın aldığa gelip, "Ey ahli Mekke, ey Mekkeli, men Hattab'tın balası Umar Medine'ye hicret kılıp atamın. Mına yerde bolboyt. Kim ayalın tul balasını jetim kılgız kelсе, mına toğunun arkasına ötörüsün men kütüp turam" degen bирөө da baralgan emes. Ушинтип ашкара hicret kılıp ketken adam. Kança takabbur bolsa bolat ele. Hazreti Abu Bakr radıyallahu anhu'dan bütün Müslümanların padişası bolgon. Uşo kişi halife bolup turgan uçurda Damaşk'a, Medine'den Damaşk'a sapar kılıp jolda baratkanda kızmatkeri menen özünün ortasında bir lötö bolgonduktan kızmatkeri menen kezekleşip töөнү minip barıştı. Kezek kılıştı. Kızmatker dele adam çarçap kalat. Anan keseye kelgende kızmatkerin töөгө olturguzup özü жетелеп алат эле. Кээ бир жерлерде сууну кечип өтүшкө туш келгенде да Hazreti Umar өзү сууну кечип өттү, кезегин кызматчысына берип койбой. Сууну кечкенден кийин кийими көл шал болот, чаң болот, ылай болот. Анан Дамашка шаарга кирип бара турган кезге келгенде да Hazreti Umar töөнү жетелей турган кезге келгенде кызматкери жалдырады дейт. Амирал муъминин, сиз падышасыз, халифасыз, мына Дамашк эли сизди күтүп алганы чыгып атат шаардан.
meni töge mindirip alıp siz jetele alsanız ayabay jaman görünüş bolot, tuura gelbeyt bol degende, bolbay kezekti buzgan bolbayt dep, kızmasının töösüne olturgan boydan özü töösүн жетелеп Дамашқа кирип барды. Мына тавазилик, мына бой көтөргөндүк. Азыр бизге кичине эле кызмат тийип калса эч кимди тогутпай калабыз да. Антибием, мынтибием, тигинтибием деп. Демек бардыгы не болгон? Ошол бой көтөргөндүк, мутавадилик менен чоң даражаларга жеткен. Kim özünün kançalık pas alsa, kim kançalık özünün tavadi kılsa, Allah Teala aga başına bir çıncır koyup koyuyor. Kağılavasa da Allah anın daracasını götürüyor. Kim tekeverdik kılıverse anın ayak çağına çıncır baylap koyuyor. Kağılavasa da Allah Teala anın daracasını düşürüp korgulayverir. Oşonduktan tekeverdik hiç kaçan adamda jakşılık kalıp barbaydı. Jada kalsa hadislerde aytılganda hiç kaçan tekeverdik adamdı beyişke de alıp aralbaydı. Tozokko düşüşüne sebep bolot. Dünyada da ahirette de ziyan tatkan mындай bir kor adamlardan bolup kalat. Oşonduktan biz özümüzge bir karap körölü, kim biz, kaydan geldik. Oşonduktan hiç kaçan biz canımızdagı arganday adam balasın özümüzden pas görmüşüz gerek. Daima uyda görüşümüz gerek. Birөө var eken, şunjay sözünde aytayın. Boy götürmөгөндүктөн özünün uluulardı şunçalık urmatta etken jaşı uluulardı sıylaydı eken. Nege mintesiz dese, bul adam menden göөрөөк yaşadı da, menden göөрөөк ibadat kıldı da, demek oşonsu menen menden artık da etken. A kiçүүлөрдү da şunçalık sıylaydı eken, şunçalık ızaat kıladı eken. Alardın aldında taptakır boyun götürüp etken. Anın da sebebini suraştır. Çoğundurduğu urmat kılıp sıylaşınızdı bildik. A kiçülerge ne dese, bular menden kiyin dünyaya gelgen de menden azırak günü jasagan etken. Gördünüz mü? Demek bütün de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özü baş bolup sahabalar, oliyalar, kança alımlar, takvazatlar bolsun, bardık oşol darajaga en birinciden Allah'ın razılığına bardık oşol tekeverdikti taştoo menen geçişken. Biz mına şunu neseni esibizge daim tüyüp alalı.